turasoje mu izina rya Yesu. Dushimiye Imana ko tugiye gutaramana namwe muri iki gitondo. Turabasaba ngo mukore like, sharing, mutere na comment, dufatanye kubaka ubwami bw'Imana. Reka tubanze dushime Imana maze ubundi dutaramane mu ndirimbo ivuga ngo udushyize ahagutse. Turagushimiye Imana yacu, tuguhaye icyubahiro Mana nkuru. Turagushimiye muri iki gitondo waturemeye cy'umugisha kugira ngo mwami tunezererwane dutaramane. Turagushimiye rero, turakwinginze kugira ngo dusuke amavuta yawe y'uburirimbyi, ntutureke inyota yo gukomeza kugukorera ikomeze muri twebwe, kwizera ndengakamere kutwuzure, dukomeze tukunambeho. Urakoze, urakoze, urakoze. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen, amen. Ntazongera kurukundi, udushyize ahagutse, udukuye ahafunganye, udukijije imitwaro yaduhetamishaga, utubohoye zamuye, none ubu turanezerewe. Ntazongera kurukundi, turagushima mwami we, kutadutanze umuhigo mu menyo y'abanzi bacu, ngo batwishime hejuru. Ikigoyi kiracitse, tuvamo turi bazima. Turagushima mwami we, kutadutanze umuhigo mu menyo y'abanzi bacu, ngo batwishime hejuru. Ikigoyi kiracitse, tuvamo turi bazima. Afiteho kuruhukira, isi yose n'amahwa, nta munezero dufite, ariko hari ibyiringiro ko yagiye kudutegurira. Irahojeje Mariya na Marita na Kizamusa, Mwana w'umuntu nahamwe, afiteho kuruhukira. Isi yose n'amahwa, nta munezero dufite, ariko hari
ibyiringiro ko yagiye kudutegurira yahujije Mariya na Marita na Nzizamoza. Turagushima mwami we kutadutanze nk'umuhigo mu menyo y'abazibacu ngo batwishime hejuru. Ikigoyi kiracitse tuvamo turi bazima. Turagushima mwami we kutadutanze nk'umuhigo mu menyo y'abazibacu ngo batwishime hejuru. Ikigoyi kiracitse tuvamo turi bazima. Mana ushimwe. Indishyi zose z'akababaro wazize yasezeranyije Sara umwana w'umuhungu. Ariko amaherezo aramubona. Isezerano ntiritinda niyo ryatinda ntiritinda. Ishyiramo indishyi zose z'akababaro wazize yasezeranyije Sara umwana w'umuhungu. Iratinda ariko amaherezo aramubona. Ihanganira aho ngaho umutima we kunanirwa. Ikibazo ni ukunanirwa uguhemba hageze. Ikibazo ni ukunanirwa uguhemba hageze. Ihanganira aho ngaho umutima we kurambirwa. Ikibazo ni ukurambirwa uguhemba hageze. 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 Ikibazo ni ukurambirwa